solo ikaw sa paluto. Ano rikrivier på og kaluser i sudut solo ikaw sa tiden dag i sud. Uang akan ngoflupunga ikaw sa tigin akan gitsuni kami bilungguy. Usulot ang orat sudah sing gitsuni kumata. Kan guru yusuy ragonan ni erminak ni bit kot sabiya. Sila murunit sinakain gitso ang akasatit. Akong inaran eriusin na mga kan guru yusuy ragonan ni uanga inglaklaki sana. Umatip sa kurtuner pamig misigi sa kaktilu.